Alo Martin, kaydasın? Cevap verirsen geldin ya oğlum. Aynen niye kendine cevap verirsen, aynen cevap vermesen ben seni. Yo, sen erkekçe qo'l tashladingmi hozir? Bratlar, чёт. Iya do'stlar, Marsel qirg'iz ben o'zbek Babur yirik isterin boshlab ketdi. Erten 27 kuni oktagonda төбелесетін bo'ladi. Sendер bilan birga төбелес arnasi barliq qiziqlar tek bizning arnada. Arnaga tirkeluvni unutmanglar, biz boshlaymiz. Эгер мен 66-61-дин поясына урушсам деле болот, негизичи. Ал жакта финансовый мындай келиш керек. Эмнеге дегенде, мисалы азыр бирдеке айта кетейин. Мисалы UFC деле биринчи бойдо 12+12 берет, 24 000 доллар. И ал жерден процент алат, Американын проценттери ошентип отуруп, колуна бир 10 000 доллар. Например, мен даже 25 000 долларга деле чыкпайм да, мисалы. Октагонго деле 25 000 доллар берсе деле чыкпайм. 25 000 доллардан мындай азыркы бойго деле мындай слабый албай атам, жакшы алып атам. Неге Марсель октагонду урушутасың дегендерге октагон деле мисалы Бабур менен жакшы төлөп атат. Ошол себептен эгер гонорар жакшы берсе, смело любой пояска. 61-ге, 66-га любой мен урушам. ММА неге өнүгүп атат дегенге мен ойлойм, ММАга Кыргызстанга запрет бергенден кийин уже элдердин желаниясы ачылып баштады да, спортсмендердин. Запрет берди, анын сайын уже биз өзүбүздүн таланттуу экенибизди көрсөтүп, мынакей ошондой спортсмендер бар үчүн кайра ММА уруксат берди деп ойлойм. Неге дегенде бизде уже дүйнөдө уже мен ойлойм азыркы учурда самый популярный спорт бул. Чем Олимпиадага караганда ММА спорту популярный. Неге дегенде айта кетчү нерсе көп түшүнбөй жазып атат. Эгерде олимпийский спорт популярный болгондо UFC'нин чемпиондору барып Олимпиадага күрөшөт эле. Олимпиадан двойной чемпиондор келип, Олимпиадан утуп бүтүп UFC'ге дебют жасап атат. Ошол себептен мен ойлойм самый популярный спорт ММА. И ошонун айынан Кыргызстанда уже Кыргызстандын уровень уже нормальный, но СНГда уже топ деп айтсам болот да. И бизде лига жок болушу мүмкүн, бирок спортсмендер мощный. Кудай кааласа бизде деле жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Может бизде деле жакшы чоң турнирлер өтөт, UFC'лер келип. Мен өзү негизи мындай жана бир спортсмендерге окшоп UFC'нин действующий спортсмендерине бузуп таштай албайм. Неге дегенде алар уже ал жакта серьезный бой уже ал жакта уже контракт бар. Ошол себептен мен Тони Фергюсон UFC'ден кеткен, ошо Тони Фергюсон менен 70 килограммда булса интересный болот деп ойлойм. Чота октагон лига деле уюштуруп бере турган даражасы бар окшойт. Неге дегенде бизге деле жакшы эле суммаларды берип атат. И ошол себептен эгер Тони Фергюсонду алып берсе, Тони Фергюсон же болбосо азыркы учурда бул жакта өтө деле кымбат эмес Диего Брандо бар, Конор Макгрегор менен урушкан. Ошону алып келсе кийинки бойго интересный болот мен үчүн. Марсель другой уровень деп аткандарына мындай прям бир жагынан сүйүнүп калат экенсиң. Неге дегенде жүрөгүң жылып калат. Марсель жакшы күрөшөт, и Марсель уже стойкадан иштеп баштады деп. И ошол себептен мен Бабур оор вес болсо дагы өзүм проверять этким келди, өзүмө мындай сынап көргүм келди, кандай өзүмөн оор вестер менен кандай иштей алам. И сразу кирем деген деле план жок, стойка иштейм. Проход кирем, проход бербесе стойка иштейм, стойка окшошпосо проход кирем. Как удобно. Мен мындай кылам планда. Мен до конца стойка урушам, эгер стойкадан утуп атсам, стойка урушам. Эгер стойка окшошпой атса, уже проход кирем. Проход кирсем, защита кылса, уже стойка иштейм. Мындай эки жактан тең иштейм. Неге дегенде мен ошондой даярдангам. Хочешь рубку с ним, получается? Да, Бабуру, потому что Бабуру вес тяжелый, и удар тоже неплохой. Я не считаю Бабуру слабый соперник. Бабур очень хороший, физически, все нормально у него. Я думаю, я тоже неплохой, я тоже защищаю. Ну, если сильно бьет, я захожу в проход. Сразу зайду в проход. Как ты думаешь, это реально самый сильный соперник в ММА у тебя? Не, я не думаю, брат, самый сильный соперник, потому что мен ойлойм, мындай ММАдан серьезный соперник деп, неге дегенде буга чейин менин 3 сопернигим азыркы учурда 3 лиганын чемпиону, серьезный лигалардын чемпиону. Ошол себептен бирок Бабур братан бул жерде кичине весинен эле урал ойнобосо, а так опыт жактан, башка стойка, күрөш жактан экөөбүз бирдей элебиз. И мен ойлойм, элдин баардыгы айтат, Марсель только сразу эле чыгып күрөшөт деп. Ошол себептен биринчи раунд до конца стойка иштейм иншалла. Мен өзүм мындай чисто проверка кылгым келет, стойкадан кандай экенин. Ошол себептен мына бойдо мощный бой көрөсүңөр.
Физикасы жетпей калат дегендерге эми кыргыз элим мага фанаттарым переживать этип айтат, Марсель, сен жеңил весте урушуп жүрөсүң, өзүңөн оор веске чыгып атасың деп. Ошол себептен алардын деле мнениясы туура эле, бирок мен кыргыз элим ошого ылайык вес набирать эттим. Физика алдым, физикадан жакшы даярдандым. Иншалла 27-синде кимиз кандай даярдык көрдүк, ошону көрсөтөбүз бойдо. Главный Бабур вести кылсын. Бабурдун весине көндүм, ошол вести кылсын. У кого физика сильный, мы покажем. Эмне себептен Бабур деп айтканда мен лигага айттым, Аби же Амирхан кимисин болсо дагы бергиле деп. Дегенде лигага бир гана Бабур көнүптүр, Марсель мен урушам деп. Ошол себептен Бабурду беришти. Менде эч кандай выбор жок. Неге дегенде уже Октагон менен контракт бар эле. Прилагать этти, весин кичине сүйлөшө албай кыйла туруп калдык. Неге дегенде мен 61-дин боецимин, Бабур брадан 77-ники. Ошол себептен вести сүйлөшө албай калдык кичине. Бирок мага ишенбей аткандар, весиң мындай, андай, весиң жеңил деп. Иншалла просто 27-син күтүп тургула. Көрсөтөбүз иншалла, мощный бой. Достор, 27-синде Кудай кааласа Бабур менен урушам. Вестен кыжалат болуп аткандар, весимди көтөрдүм, кыжалат болбогула, Бабур братандын весине лайык кылдым. Бабур братан деле слабый соперник эмес, мен үчүн жакшы, мощный, физический деле, стойкасы деле жакшы. Ошол себептен жакшы бой көрсөтөбүз. Главный 5 травма. Бишкектеги туугандар, эгер келип көрөм десеңер, Капчыгай өтө деле алыс эмес, ашып барса 3-4 сааттык жол. Келип көрсөңөр болот. Бул жакта не только бой көп. Келип бул жерде пляждары бар экен, келип эс алып дагы кетсеңер болот. Эгер келе албай калсаңар, возможность болбосо, главный карттарды ОЭП приложениясынан көрсөтүп берет, жакшы кылып, ошол себептен кирип, катталып, скачать этип алсаңар болот. Бардыңарды күтөбүз, иншалла. Аракет бизден, калганы Алладан. Колдон келген аракетибизди жасайбыз эми жеңиш үчүн. Неге дегенде бардык нерсени кылдык, өзүбүзгө тиешелүү. Калганы Алладан. Аракет бизден, калганы Алладан. Иншалла аракет кылабыз ушка. Assalomu alaykum hammaga. Tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Esabonka, trenirovka, hammasi chotki, xudo xolasa. Nastroy жесткий. Chunki bitta-ikkita gaplar gapirgan gaplari bor kommentarda. Marcel хайп жесткий да hozir? Yo'q, hayp hech narsa unaqa Marcel hech narsa жесткий emas, o'zi ham haypi ham. Unda bitta-ikkita video chiqaribdi. Menda variant yo'q, может Boburda bor deb. Variant libo joyda bor. Yo'q desa, boshqasini ber desa bo'laveradi. Prosta u mendan hayp qoladi. Men kerak bo'ldim. O keldimi sana? U chunki yo'q, meni boshqasini ber desa bo'laveradi. Menejerlar boshqa sopernik beradi. U naborot bo'ldi, xo'p deb nima aytib qo'ygan. Sen birinchi hop dedingmi? Yo'q, men darsi hozir ham men kontraktga qo'l qo'yganim yo'q. Darsi hozir ham kontrakt kelgan, menda Marcel bilan. Chunki Marcel bilan Marcel ukam yaqin bratishka deb olib qarayman, yaqin ukam deb qarayman, короче. Chunki 2 marta mendan so'ragan u. Bir marta oldin press konferensiyada Octagon anaqasida so'ragan, aka urishaylik deb, yo'q, sen ukamsan, sen men urishmayman ukam. Bu kerak bo'lsa, bo'l sen yutding deganman. Ukamsan, keyin prямой efirda so'ragan. Ukam, men senga yana qaytarib aytaman. Yo'q. Sen ukamsan, senga hurmatim baland. O'sha 3-marta o'sha mana endi to'g'ri kelyapti. Endi ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi. O'sdimi? Yo'q, bilmayman. O'smaydi, menga qizig'i yo'q, вообще. O'shin o'tmaydi, grepin o'tadi, boshqa narsa hech narsa o'tmaydi. Shu o'tganda bo'yga stress bilan chiqdim bo'yga. Потому что o'g'lim bilan kelganman arenaga, o'tgan oxir Tazabek bilan bo'lgan bo'yimda o'g'lim mazasi bo'lmay, razdalkada mazasi bo'lmay qo'ygan. Bo'yga chiqmasam ham bo'ladigan holatda edi, chunki o'g'lim Baynsaga borishim kerak edi. Ilojim yo'q. U bo'y keldi, ancha ko'p odamlar keldi, tomoshabinlar arenaga. Stressda bo'yga chiqdim, baribir o'xshamadi bo'y. Endi farzand miyada turadi, nima bo'ldi ekan deb. Endi bo'y bo'lmadi, bilardim, shu stressga chiqdim, bo'y yaxshi bo'lmasligini. Baribir bo'ldi. Shu u o'ylaydi, Boburda greplin yo'q, parteri yo'q, yo'q, menda hamma narsa bor. Ko'rsatib qo'yaman 27da. Kommentlarimga, rasm videolarning tagiga ko'p o'zbeklar yozyapti-da. Bir ko'rgim keladi, bir achchig'im keladi, to'g'risi. O'zbek bo'lib turib kommentlarga negativ yozyapti-da. Tuda deb. Biz o'zbekmiz, hammamiz o'zbekmiz. O'zbeklar kuzatayotgan bo'lsa, hammasi. Bizning qonimizda faqat o'zbekning qoni oqadi. Qozoqda yoki qirg'izda yo tojik yo amerikanisda yo braziliyada hech kimni qoni oqmaydi. Bizda chista o'zbekmiz, o'zbekda amortebr qoni oqadi. Nabarot yomon ko'rsangiz ham paddashlik qilishinglar kerak. Yutsak bizdan zo'ri yo'q, yutkizib qo'ysa bizdan yomoni yo'q. Ichingizdagi bar iflos, harom gaplaringizni gapirmaslik kerak. Nima bo'lsa ham.
Ha, hep ulkan bo'ldi, ko'p bo'ldi. Yo'q, hozir podдержка emas, задержка berishyapti hozir. Naborot, masalan, kommentarga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlar davay deb yozyapti-da. Davay ko'rsatib qo'ydi. Biznikilar naborot o'zimiznikilar endi hammasi ham emas, baribir ko'pchiligi baribir negativ yozib qo'yapti. Даже negativ kommentarni o'chirib ham qo'ydim, выключить qilib qo'ydim, o'chirib qo'ydim. Yoqmayapti o'sha, nastroyni buzyapti. Men shularga ham isbotlashim kerak, dokazat qilib qo'yishim kerak. Chunki 20 metrlar bo'y men uchun kerak. Chunki oxirgi bo'yinda parajina bo'lib qoldi. Parajinani yopishim kerak. Bu bo'ydan keyin endi BMF kamariga, o'zim xohlagan, o'zim yaxshi ko'rgan BMF kamariga urishaman. Ko'p to'plasdan Qozog'istonda 6 yil, 7 yildan beri Qozog'istonda to'plasaman. Почти Sherdog'im bari Qozog'istonda bo'lgan. Pobedasi ham, parajinasi ham Qozog'istonda bo'lgan barisi. Bu arenada birinchi marta. Absolutно четкий. Absolutно четкий. Menga qizig'i yo'q, arenada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Hozir nastroy faqat bo'yda o'tib BMF kamarini olish, o'zim xohlagan, o'zim yaxshi ko'rgan BMF kamarini olish. Baribir bo'yga qaraysan. Na, qayerda bo'lsa qizig'i yo'q. No zakrit arena bo'lsin, no ochiq arena bo'lsin, menga umuman qiziqmas. Menga только bo'y. Bu bo'ydan keyin BMF kamari qiziq. Liboy bilan, Kamil karate bilan bo'ladi, boshqasi bilan bo'ladi. Liboy bilan menga BMF. Ben narsa deya olmayman. Endi Odilxon yutishni xohlayman. Endi nimaga batashdi? Chunki o'zimiz ukamiz, o'zimiz O'zbekistondan, bitta joydamiz, demak, конечно o'zimizga yutishni xohlayman. Lekin prognozim yo'q, bera olmayman. Chunki unga bersam bu xafa bo'ladi, bunga bersam xafa bo'ladi. Prognozim yo'q. Посмотрим 50-50, 50-50. Kim yutadi qiziq emas. BMF kamarga ikki o'span bittasi bilan urushaman baribir. Menga qizig'i yo'q. Kim bo'lsa ham, lekin menga BMF kamari qiziq. Olxon bilan chiqasizmi? Qizig'i yo'q, Liboy bilan kamar qiziq menga. Poyez kerak menga просто. Iya do'stlar, qalay o'ylaysizlar? Kim jengadi, Marselmi немесе Бабурма? Kommentariyaga o'z o'ylaringni yozib ketinglar. Senderмен bo'lgan Төбелес arnasi barliq qiziqlar tek bizning arnada. Arnaga tirkeluvni unutmanglar. Qo'shaman. Sog' bo'linglar.